terus. Kelihatan jalannya. Mas Ron. Kamera padang nih, kamera. Iya, Mas Rondel ya. Cara padangnya 5 meter, guys. Asam salamnya. Yakin nih lu popo. Iya, gatel banget ya. Ano mobil ini. Nah, ang mobilnya alan banget kok. Sebelah kanan tebing. Tungul. Sangam. Jam 3 lho nih, guys. Neng bengi ya, sangare. Neng ngebit menerima leren di sesak ngenteni sak enteknya kan. Pedut. Kalah banter menang apal tuh angin. Lah iya. Yakin karena bersih putahnya. So, cukup-cukup. Sian. Lagi garis putih keluar dari sirkuit garis putih. Orang gue lampu lah kampret tak.
Allahu Akbar.